Hiram. Sabihin mo, hiram. Sabihin mo, hiram. Jazz. Wala na, tubig mo. Dali na. Hiram, Jazz. Tay, tay. Ano daw? Ikot ka na lang ada. Kapalo ka sige mo? Hi, May. Kapalo ka sige mo, bakay? Ha? Kapalo ka sige? Tawag ka muna na kasi kung hindi ka bulog. Ha? Bye. Bye. Ha? Dali na, kaya na mong hindi ko bulog. Ha? Ha? Ha, bye-bye, ha? Bye. Bye. Magkakaw ka muna. Ha? Mangitang ba ikaw? Ha? Bye. 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 Magkakaw ka muna. Bye. Magkakaw ka muna. Ha? Magkakaw ka muna. Oh, dito lang. Bye. Andun si Lola. Magkakaw Si ka Lola. muna. Thank you, Par. Ha? Bye. Dali na. Mangitang ba ikaw? Ha? Dito lang sila. Bye. Bye. Mangitang ba ikaw ba, bye? Hi, Dwayne. Sir Dwayne, thank you so much, Sir Dwayne. Ha? Ikaw? Tawag kita. Ha? Pagkakain ng pagulong. Okay. Okay. Ha? Okay. Kaya nga, siguro mawawala ko sa tig mo, kaya nang sumagpang ka muna. Kaya nang muli ko gulong, ha? Ha? Ano ba yan? Ano ba yan? Dali na. Okay, dali na. Dali na. Okay. Dali na. Okay. Thank you so much. Bye. Ito na, nakain na kita. Para mo kayong pagulong. Ha? Bye. Baka nag-ay pa yung mga Bye. 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 Dali na ho, kaon na. Dali na kay parang kayo ng pabulong ha. Ha, patay. Dali na. Pahiram mo si Jayla, di ba? Ikaw ka muna, kaya ng pabulong. Ito din. Kumakulong ka, sige mo. Ha? Na. Kumaluwas na lang kita. Sungkudon. Ha? Gusto mo magluwas? Ha? Nakapadagat kita. Bye. Gusto mo magluwas? Ha? Maluwag na luwas na lang kita.
Bye. Maluwas na lang. Ha? Tara. Bye. Nanong pa yan. Ano pinaduwa? Ate, huwag ka mabot. Bakit din si Jay na sinalandoan mo? Doon ka na ka sa bangko. Dito. Ako? Kulang sa langis. Nagsasakit sita. Sakit sita. Grabe yung just nila. Tulo na na, Papay. Sige na, kayo para maging pagulong. Kumain Sige, tulo na babay. Sige, tulo na. Yan. Sige, tulo ni. Yan. Babay. Babay. Sige na. Uy. Sige, para makain ng pagulong. Babay. Tubig, oh, inom ka tubig. Dali na, diyo lang. Na, oh, inom ka tubig. Tubig. Uy! Sige, tulo na babay. Ay, uwi na ikaw. Sige, tulo na. Sige, Dito sa bangko. sige, tulo na babay. Tulo na. Yan, makulog mo. Ha? Lawat mo, makulog. Ha? Makulog ang likod mo? Aray mo makulog tayo mo. Makulog ang likod mo? Ha? Ha? Babay? Makulog ang likod mo, babay? Ha? Babay? Makulog ang likod mo? Ha? May luti-luton ta? Luti-luton? Luti-luton sa likod mo? Dad! Sige daw, sige na babay, hindi ko alaw yan yung sarap na sige. Dali na. Uy, yun na nalabot na Bye. lugo. Maliit mo talaga. Di kasi nalabot din eh. Bye. Bye. Hindi ko alaw yan yung sarap na sige. Ha? Ha? Doon ta? Ikaw alaw. Ikaw alaw. Sige na. Makulog ka ikaw. Makulog talaga. Ah, makulog? Makulog yan eh? Ha? Makulog? Ha? Ikaw ang kapunta kayo para mapainom ka pulong. Para di mo nagpapulog ang sigulong. Ha? Kapay. Kapay. Ano? Na? Ikaw ang kapunta kayo para mapainom ka pulong. Para mawara ang kulog ng sige mo. Kapay. 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 Na. Para makainom ka pulong. Na.
na. Ayun doon. Na naman yan. Kuha mo. Ano ka lang kay base ikaw doon. Hanggang na oras ang gabi lang sa nagmumata si Papa. Hindi yung sila na oras. Alas 12. Alas 12 yan. Makulong ko nung ano yung pag-hirap naman na mo usunod. Nagkawa ko yung iniisip ko nga hindi ko pa nung dahil na ito. Pag-hirap na pag-himo ko. May babalakan pa. Nag-ayos na ako kasi lagi ko mag-ano. Mag-ano. Pinadali sa ang duwa ngayon. Kaya maglambing si Ito din. Sila po kasi ibabaling na ni Jay lang lalo po nila. Ako. Yuyakan ako. Wakan ni Rod na marukaw diya. Ang dami. Oo. Tama na. Kaya. Ikaw. Ay, nasundang dili ha. Hoy! Ay, nasundang dili ha. Ano rin na sundang? May idundang dili ha. Kan ito po sa dito? Sundang ko no? Pulo. Pulo. Uy na kayo. Paulan kayo sa dito din. Ay si Kuya. Tagkahan na lang kita ng duwa. Tagkahan na lang kita ng duwa. So kayong pag-busy ulang sa Laro na yun, ukod. Laro na yun. Alcohol. Alcohol daw ni. Suntok. Suntok ako taro. Ay, 60 lang ko. Akin ba ano yung wala ka? Ano ka mo? Bala na sila. Mag-ibig ay. Hindi ba niya ako? May padulo.
Hindi na sila gibisa din dito. Sila niya. Oh. Ako din ako yung dulo niya. Marami yan. Kaya mama mo, pili ka lang. Thank you. Hi, May. We are not married yet. Okay. Then one. We are happy. Like, share, subscribe. All my like already stopped there. Thank you. Then he is a bad day at work. What should I do for him? Your boyfriend? Thank you, Beno. Sir David. Thank you. Budoy mo, ho. Good. He will make up for mistakes. Ano man daw I am moving to Miami. Okay. I will forgive him the loves. God. I'm kind mad at my boyfriend. What? Can I tell you something? Okay, tell you something. Morning, Sir David. Sorry, just busy. Then I keep an eye. Sarap ka ba na Dodo? Thank you. Wala ko yung gatas. May gatas yan? Ikaw naman ko na Jayla. Dami ka, mamimig ako, no? Itzy. No! Jayla, hindi mo nanime. Ulit na sa balay. Pero kapapa mo. Jayla. Ade man joke lang. Oh, ito si Lolo. Pabutan mo estudyante. Pabutan mo estudyante. Alam ko pa kaya din. Anyway, ano yung mga dinito? Ayan, sabihin ko. Hey! Di ba yan si Sama? Fireplace. Ayun nga. Hindi. Ayun nga. Sa libo na? Ay, para ano? Hindi yun. Hindi yung alam mo na yun. Hindi ba? Ayun. Sila. Sila nagbatay mo yung sumpas? Ano ba? Hindi ko kapit din eh. Pasa mo daw sa ako, ate, sa ano? Sa messenger. Gano'n mo si... Dito, wadyo lang si Jana. Payatulo na. Huwag mo na umaway sa bago mo. Diri. Kami na, day ba na? Ay, dahil ko nunong na ba? Dahil ko nunong din. David, look at me. Philippines. Hi, my Mercado. Very fun. Then married. What do you mean? Sheryl is a Wonder Woman. Wonder Woman. Toren. Si Toren nga. Ang babae niya. Ano bang gusto ng Toren niya? Sibuyas. Manunod ka dire? Cheryl, are you making my lunch? Yes.
I'm making my lunch. Guess what my boyfriend name is? Oh. Napapay. Nakapa? Nakapa? Ha? Ano? Ha? Ikaw pa? Kaya nagugutom? Ha? Ulit tayo na ko, no? Sabi ka kumakaon ka. Kumakaon bakit kanina? Golden Blade, hi Golden. John B, hi John B. Maybe don't know his name. Yeah. Hi Sir John B. Golden Blade, hey. Frieza turn to blade. I don't know. Maybe different. Maybe different golden blade and golden Frieza. Different person, people, a person. I think it's not a golden. Sir Pat, hello Cheryl, good morning. Akin ba kami ni Jasmine? Sige, dua-dua. Ate, pero si Jasmine, no?
Pwede na sa... O, tigsaro ka mo, ha? Sige. Tigsaro ka mo, just then. O, dili ka na po. O, just then na, dili na ikaw po. Yan. Bait naman talaga siya. O, hiram mo. Hiram. Alin na yada, o? Sa'yo mo? Hiram mo na, just then. O, diba na, baby? Palit lang ka mo ka, just then. Oh, no. Hindi yung pagpadila. Ano yan, para uyagan? Alam ni Jazz. Oh. Makulog yun eh? Napalo mo si Ang yan, makulog? Jadi ya? Ha? Ay, hindi mo mamuklatan ng tanong. Ha? Ay, hindi mo mamuklatan ng ano ka? What is your first language, Beno? Just curious. Yeah, Beno, where are you from? Carlos, you have it. Thank you, Sir Dwayne. Simon. Dito. You married someone who after marriage you do it all, huh? Ano bang po mo? Ha? Ikaw di mo pa yung this ano ha, Jayla ha? Ano bang po mo dito? Dahil ka, si Jayla din maapa. Eh, dito pag ano yung si Jayla ha? Pag-uong ko lang ikaw. Dam! Dam, ipapahirong ka pag-dam, dam? Papahirong ka pag-dam? Baba! Nawa, upo lang. Ayun, magagalit si Papa. Ganay na boses.
said what? Pinoy said what? Wait lang ah. Sige lang, madali na sa mohon. Okay. Thank you, May. Hi, TJ Zon. Hi, TJ Zon. Hello. Ano na bangko mo? Ano na bangko mo dito? Uli! Uli na! Bago ako dito. So, ano yung Facebook sa Facebook? Ako din naman dito, kaya dati kumaon. Diyan din. Raos na nga ang cellphone ko. Ay, kampara sa pagkarari ko sa akin yun eh. Di ba yan kasi yan ako doon? Yan na si Kuya Ili. Oo, sila na dua. Yan lang. Oo, nakapag si Kuya Ili. Ay, di rin pa kami yung nagkapuntasin si Kuya Ili. Di ba? Di ba kayo ito? Nagkarari kasi kanita na naman kanina. Para makusap pa dito sa pangalo. Oo. Kamat pa mo na sa rin. Yan na si Kuya Ili. Di ba yan na si Kuya Ili? Yan si Andang. Ikaw. Sir Ben Har. Hello, Cheryl. Hi, Sir Ben. I'll be back, I promise. Okay, no worries. Vina, Emerald after 2 or 3 or girls married. Video, what? Ayaw, nakakabal ito na. May karitas ko. 4 fishes. Oh my god. 4 fishes. What is this? A blank stream? Oh, she back. Blank stream. Mag-inom siya doon si Papa Dave. Wala na sa Pero si Kuya Ike, Kuya Ike na tayo. Thank you pa. Picture. Asa GC yan? I am back. Oh my god. So fast. You're back. 4 fishes. I got that. Hello, Cheryl. Mahal ko. Mike, hush up. When he Fred. Hi, Sir DJ Fred. Vino. I'm deleted all. What? I was checking some. Okay, May. Hey, Gwen from Sir Fred.
matutuwa na. Apo. Matutuwa na. Kuha mo kayo kung magkuha mo. Okay, good ka muna. Sige tayo ko ni Dan. Ano mo? Hindi mo ha. So, sensitive siya. Sensitive. I'm fine. Thank you for the likes, pa. Hindi ka na lang babay. Ka na lang. Only heaven knows. All I can do is you on mic or maybe for counseling session. Oh, si Blinky? Wala nang kauyag mo, nasutilon. Blinky time out. Oh, I like the way you move. Keep dancing. Really, Beno? Oh, Z Rivero. What's my bird? Tabap to now, Sir Fred. Lul. It's alright. Sir Pat. Fika amigo. You said my name and I said yes. Okay. I am not Bob explained Mike. Thank you. No, Hi Pat from Sir Fred. Hi Pat from my dog. Hi dog. They are from the side. Hey dog from Fred, so bad. Ano na, cellphone. Ay, pero ganito, sabi mo na. Ay, naghahanap. Thank you. Thank you, Owen. Hi, Owen. You're beautiful. Fred from Guy. Golden, wow, 27 like. Yes, thank you for the like. Thank you, Golden. So, I like Owen likes Fred. Amazing. Thank you, Golden. I said he's busy working a video. Is a YouTuber like me? Okay. You get really me? You're a YouTuber? My compat. I never blush, Owen.
Top or bottom, Fred? Iya, bang kajun kasi ano, Kuya Ben. Top. Sila. Bang kajun kasi Kuya Ben. My name is Ollie. Okay, Ollie. Thank you, Sir Dwayne. Koy, bless. Thank you po, R. Ollie. Hindi na yung magkamagil ka kay Chu. Malala ka din, hindi kinabigyan ng papa. Bye-bye. Hindi na yung magkamagil ka kay Chu. Ano yan? Hindi ko bilhan, papa. Bahala ka dyan. Hindi ka bilhan. Hindi ko daw, hindi ko yung pinagdami. Ayaw naman akong Doctor, no steroids. He's One, on two, beer. bless. Hi, Sir David. What's up, Filipina? Steroids. Thank you, 29 likes. Thank you, 30 people in the house. Ano ka pala? Ay! Computer lang yun. Skin. Ano lang lara? Back. Hi. Thank you. I'm 31. I just called him BB or my love. Oh wow, so sweet, me. Michael, Helen. Wow, me. Never steroids. Keep happy, thank you. Damn, Dwayne beat me. Ayan man yun. Thank you, Mike. Althea Vlog. Hi, Sisi. Althea. Thank you. Vegetable. Computer lang. How are you, Althea from Sir Fred? Hi, hey. Hello, Sir Don. Hello po. Hello, Don. Althea is a good person. Okay, I need to, thank you so much for joining me, Althea. Hey, Sheryl. Sir John. Thank you, Sir John. Good, you mentioned you stop work. Thank you, Higgs. Thank you. Hello, John from Higgs. Hello, beautiful. Rick Norman. Hi. How are you, Althea from Higgs? Sir Higgs.
Good morning, Hags. Bye-bye. Mike Oriel always says she has nice bed. My God. Anytime, Althea. Thank you so much. How is your day going? My day, this good day. Wala masabi. Thank you for the jacket. Thank you, from Althea, for joining her. Hey, Hicks from Georgian. Althea, don't get caught by YouTube going live in someone else. He looks so sick. Hi, Alex Norberto. How are you, Jay? He can call me anything he wants us. Okay, May. How sweet, me. Oo, mga kilala ko lang eh. Pero may nag-ano talaga sa akin, may nag-add. Hindi ko na Why you love me, my God? He's just calling me Maya. He said, that is my nickname for him. Okay. Thank you, RF. From Sorpred. Oh my God. It's difficult for me. My God. Not really flash hags. Have that dreaded man flow. Oh my God. Be careful po. Doc Makay, watch out po yan. Fish. US beautiful. Thank you, sir. Giovanni. You need high heels. No need. I don't know how to wear high heels. Calcañas. I miss him. Yeah? May, you're only 16 years old. I told you, just focus your study. Oh my God. Yes, it's that. Fresh. I'm back. Thank you, sir. But he is 16 years old too. Oh my God. You said he's 17 years old. You said before you are 15 and he's 17, right? Then you are 16 years old now. Also, he's 18 years old. Me? Are you okay? That's unfortunate. I had COVID a few weeks back. I pray you don't have that, man. Yes. Needs to be stay safe. Stay healthy. Stay safe, guys. My connection back. Oh, that's great, pa. Sir Pat. Pat, how's the love life going? That is Big Lon. Big Lon is 16. Oh, you said Big Lon is your ex. Remember me? You said Big Lon is your ex. I'm shy. Oh my God. That was Big Lon, not Ali. Oh my God. That's quite true, Fred. I know that. Your name, please. My name is Sheryl. You make me crazy, me. Kaya ako na ako yung batin. Ako ano, special skin. You're too young, mate. Too young. Ay, tulo kami no. What? Nagpitot pa ako. Sino yun? Gav? Sino na yung kakarawan mo ha?
Last din. Malapit baba kami sa Tita Linda. Please kami dito sa likod na Tita Linda. Ay, diri. May lulawana. May lula dito. May lulawana. Opo, dito kami sa diin. Nag-bless man ako. Oo, dapat lang. Magkano kamo kaya kay pinadala ka mo? Mabalikan mo doon? Ama, nagbabayad mo na ito magbalik. Uy, umudon mo kay nasa matric assessment ka mo. Ama, sabi daw ni Mama, ama, nagbabayad lang magbalik. Tapos, sa aba naman, ama, lalaki. Kaya man eh, kay may Si, ano ka si, mo. si ano ang reminder ni Mama? Si Ash. Ha? Oo. Madada mo! Hindi nakalimot. Dito. Sabi mo, patikan mo yung kay mama. Uy, dalawa daw, bibi. Nadala ka mo crayons daw. Ay, ito lang ang tama mo dito. Email yung mga email. Tapos email to. Fred, this drum down process camp without. Si Andres Buni. Ay, Show the link. ano yung si email? The link? No doc, anyone 16 under can't even chat. Ah, okay. Ben there done that don't want it again. Sir John? Okay, shut mo. Oh, son, because it sucks. Giovanni hanging at the top of channel. Sorry, Sheryl, don't want you to lose your channel. What happened? Ako na kayo mo ka airplane. Not true, Fred. What happened? Sheryl, sagot. Sheryl, if me is 16 and you know YouTube can ban, oh my god. Sorry. Yeah, he said that last night. What kind? Sorry pa. Oh my god. Where is me? Sheryl sagot. Yes, he said that last night. May. Yes po, no, I just mental. Sir John, thank you po. That's quiet, super. Hello, sir, my name is Mike Wiggs. Mike Wiggs, I just added you to my YouTube channel. Subscribe to channel, please. Thank you so much for adding me. Balikan mo sa ano, may exam ka mo doon. Thank you, Sir Fred. Jumaro Lemus, yes. That's awesome because it sucks, man. Yeah. Sure, which shoes are you wearing on your feet? Sandal. Tama, bumakal ka na. I'm wearing a sandal. Pinayin na lang. Yeah, di ko may isda. Doon, may sama ko test ka mo doon. Ay, assessment, ha? Kaya naman nagbakit ka na ako, hoy. Ba't na ako? Oo, kuwi na. Ulitin! Ulitin! Nandiyan ako, bagala ang tayo yung ba? Mo, dito ka na.
walang price. Ano ka naman ikaw? Oo, walang kapaprice mo nga, napag naraot ka sa. Ruadlaw na lang nga. Ruadlaw ka na lang, namanak ka na, sarap ka. Kailan ka maulo ko? Mahal ka na, luto ka, termihan ka na lang price. Baga ikaw dito na cancel price. Ang anak ka na. Paudang ko na ikaw. Bala na sa kanos mo ha. Ikaw wala ka na sila iman ha. Oh, thank you for the likes. Oh my God, thank you. 45 likes. That's all. Just wearing some bells, but look at the top of the season in yes, but so does it matter, Mike? Then there than that, don't want it again. Yes, so you need to be careful and need to be stay safe, but no drop anyone. 16 under can even chat. Yeah. Oh my God, the rule came out in July. Oh my God. I think me know about this. That's why he want to my channel. My God, no. You ruined my channel, my God. Well, this then can't read it. Me, neither Jay. Look it up, God. Hello, beautiful angel. Thank you, Mike Mercado. Great guys. Hey, you, Michael. What? Welcome back. Check it out. Doc, no 116 and under can be on this live. YouTube rules. Yes, Doc. 20 July 2025 it came into effect. Haven't seen you on in a while. Yes, thank you, Sir Michael. That's right, I did it, Ted. Thank you for Dr. Wrong period. 60-year-old can have it. Oh my God. Thank you for highs. I've only seen the policies specify its restrictions for being in video. Haven't seen anything about chat restriction. Yes, reading in. I don't know what happened. So maybe I need to learn more here on YouTube. Hi Cheryl, how are you today? So I'm fine, Sir Daniel. I agree, Jay from heck. Busog-lusog So, what are you cooking? Fried fish po. Guys, need to restore. Yes po. What are you cooking for? Fried fish. Research more, yes. Enough said. Just get facts straight before running your mouth. That's all this. What is that to do? I would like time. Join me. Hi Don from Hags. Kumusta amiga from New Zealandia? Thank you, Blanky. So let's continue with the chat now. Hello, Hags from Don. Mike and Ted are right. Agree with me, brother. Sure, your moderators are Gary Makai? Doc Makai? What happened? This is Doc Makai. Doc Makai. Yes. Yes, Doc. This is Doc Makai. Yes. Stay away from the balut. I'm not it balut. Doc. I don't know what happened. What happened? I don't know. Oh my God. What happened? Hello, Mr. Pat Brother. Good to see you. Good morning, Todd. From Mr.
Let's continue with chapters. Master pattern. We are simple to take my channel. That's what moderator is. Sorry if you don't agree. Again, look up walls for moderator. What is it? Just curious. Thank you so much for bakit ba? Well, say brother, Mike, I agree brother. Sorry Gary, hit wrong button. How was your day? Marcus, my day is good. Kain na ba, Bam? May suruda na. Kami. No. Gab, kain na, Gab. Kami. Come on. Walk it. No. Why no? What is your problem? Lula. Si Lula, hain si Lula. Dito ako. Mahal. Pagkakar na. Diri kayo pa si Lula. Ito pa na ako sa CR. Pagkagaling pa na sa Bagal ako CR. po magpakarga sa ako. Kaya gusto mo kay Lula lang. Ano, yan ang problema. May kinikilig. Ah, nag-ibig ka. Ah, What happened to Dada? what happened daw, sabi ni Wawa. Okay. Oh, ganda kabak naman daw. Aray ni. Pilotos naman. Papa ka na? Papa ka na? You need to Oo, eat na. Mama, papa na ko din eh. Gary, now you have 24 hours to reach the roles for being. I see you in 24 hours. Oh my God. Hey, Mr. Pat. Ayaw man kasi baby man. Kukuragan ka na, makulugan man yung Come on, let's eat na. No! Higit po kang bibigay, dali. Higit po bibigay, dali. Bibi! Hirang! Hey, Fred. You God. Ah! May batid. Brother Mike. Hi, Fred. Aray ko, oh my God. Mr. Pat, brother is the king busy bowling man. Feels like an unstrong lamb. Oh, sorry, no politics. Sir John, thank you so much, Sir John. Hoy, puruyo ka mo dun, Gab. Dito ka mo sa luwas. Dito ka mo, marubutin ka mo dun. Hello.
Sir John. Feels like I'm in Trumpland. Sir John. Chupi chupi chu. Chupi chu. Chupi chupi chu. Please like and subscribe. Thank you, Heads. Gabriel, kaon agad. Dang. Nagsabaw ka? Oh. Come on, let's eat pa. Lon. That case, I behave implicitly. I behave implicitly. Always good, Mr. Pat. Didn't stream is because I had my electric poles and wire run. Water tanks hook up. In that case, Fred, I saw the shot you did on electrical poles. That was a good one. The classic anything for Sheryl. Thank you, Hags. Kain na, kain na. I need to end the live. Need to eat na. Come on, let's eat. Bye-bye po. Bye for now. See you next live. Thank you po. Thank you. Thanks a lot. Bye-bye. Ang hirap mag-ano. Thanks. Bye-bye. Hegs, yes, I sent her awesome people for her birthday. Thank you so much for the birthday gift. Have a good day. Bye-bye. Bye po. God bless you all.